Muraho bene data turabaramukije cyane. Amazina yanjye nitwa Hegman Nzabinesha. Uyu munsi twatembereye mu ntara ya Kiambu, aho twagiye gushaka imboga zimwe mu bwoko bwacu dukunda cyane. Ubwo rero twifuje gukora ino video kubera impamvu imwe n'iyindi, kugira ngo twiyibutse umuco wacu. Nkuko mubizi, umuco wacu, umugabo n'umugore we cyangwa se n'umufasha we bajyaga mu murima, buri wese agafata isuka ye bakajya mu gisambu. Umugabo agafata umuhoro agatema, bagatunganya igisambu, bagahinga bose bafatikanyije. Igihe cyo gusarura bagasarura. Nibyo byari bitunze ba data na ba sogokuru n'abasogokuruza. Ubwo rero kubera ko abantu benshi wenda batataniye ahantu henshi hatandukanye, bari muri Afurika, guhinga ubu ngubu ntabwo ari cyane. N'abari muri Amerika turabizi, cyangwa se hanze ya Afurika guhinga ntabwo ari cyane. Uyu munsi twagize ngo rero tubakumbuze guhinga ndetse no gusarura, kuko twabonye ari ibintu byiza, twinjoyinze. Rero nagendanye na madamu wanjye, twazanye hano, twaje kubashakira imboga. Yes, nkuko nabibabwiye rero, ngira isombe. Sinzi nimba arimo rigaragara neza, ariko riragaragara ibyo byose. Ngiryo nababwiye ko rero nagendanye n'umufasha wanjye, umukunzi wanjye nkunda cyane, mama w'abana banjye. Reka musabe abibwire amazina ye, narangiza atubwire uburyo yagize kino gitekerezo cyo gushaka isombe no kuritunganya kugira ngo abantu muri Nairobi babashe kuribona. Yes. Amazina ni Nyarukumbuzi Jori. Twaje hano gushaka isombe, arizo byashara dufite, kuko abantu bagomba kurya isombe ryiza cyane. Twaje hano Kiambu, tuhasanga umusaza umwe agiye mu nzu, agiye guteka. Nyine karatekera ku makara n'inkwi hajya, n'inkwi. Ni umusaza mwiza, twasanze ari umwana mwiza, turamusaba, turamubwira ati turashaka izi mboga, twebwe iwacu turazirya. Araziduhereza. None ndi kuzitengeneza, hanyuma ejo muzoze mutwara isombe riryoshye cyane. Ukorera hehe? Korera hariya Umoja tu market. Umoja tu market. Okay, urakoze cyane. Uwo rero ni madamu wanjye. Urabona ko afite ibyishimo byinshi, arimo araseka. Ntabwo amenyereye kamera cyane, ariko uyu munsi nyine byabaye ngombwa ko tumushyira kuri kamera. Ngiryo rero isombe. Ngaho rero ngiyo inzu y'uwo musaza watwakiriye. Aho twakuye isombe ni muri uyu murima, ndetse uciye muri iriya gate winjiyemo ukagera epfo cyane, hariho umurima munini cyane. Ahandi rero ni uko nguko niko hameze. Hano niho twakuye isombe. Mu by'ukuri ni ahantu hameze nk'imuhira. Hameze nk'imuhira, ni ahantu hera cyane, hafite ubutaka bwiza, hari izuba rimeze neza, hari ibigori nk'uko mubibona. Hari ibigori, ngibi ibigori. Iwacu barimo gusarura. Urabona abantu benshi rero bashobora kuba babikumbuye bino bintu. Huyo ndio mzae metupokea. Mzae unaweza dore ona huyu dada yetu yes, avuye mu nkwi. Huyu ndiye ametupokea leo. Yes, unaweza jitambulisha kwa majina tu? John Kimani Gatogota. John Kimani Gatogota. Hapa ni wapi? Mangu. Mutoma. Kiambu County. Kiambu County. Yes. Yeah. Okay, unaweza tupatia story kidogo tu? Umezaliwa hapa, umeishi hapa kwa muda gani? Nimezaliwa hapa by 1960 up to now. I'm 64 years old. Na mimi ni mkulima. Wewe ni mkulima? Yenyewe tunaona wewe ni mkulima. Hii ni mahindi. Hii ni mahindi. Sasa tuseme hii unaipangia kuifanyia kazi gani? Hii
nitakula, tunasiaga unga, na ile the rest of it, alafu niuze. Utauzi kiwa hivi ama utauza? Nitatoa. Utatoa toa? Uitengeneze? Okay. Kwa hivyo hii mwaka hii mazao imekuwa vizuri ama imekuwa namna gani? Haikuwa mzuri. Haikuwa mzuri? Mvua ilikuwa mingi sana. Mvua iliharibu? But unfortunate is somebody who seeds you have to harvest a bit. A bit. Yeah, thank you very much. Kwa hivyo kuna watazamaji kutoka Nairobi, kutoka Kongo, watu wa kwetu. Unawaambia nini? Unawasalimia basi? Naweza salimia sana, naambia very karibu, na wewe kuja hapa, kwa maana wewe uko hapa. Even me, I can like and visit there. Okay, karibu sana. Tutakupokea kwa furaha kabisa. Asante sana. Mungu akubariki.